Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndo talita kana waronga na Mbula FM na mendo anisia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konso ndo talita ka na waronga na Mbula FM na mendo anisia. Au ndo talita ka tunga na Mbula FM na mendo anisia. Mbula FM number 2 en seri. Sambulu vinaka se koyongo na pagaleleka ni nonde tukutuku na mbongi ndendai. Sianga ni soli na mbele mauti bona tangane kambe itaki ni abuna na mate ni nona itau ena ngoni sal na hawal e suba ena ronondolu kadhiwa. O Imsad Israel Ali e Androki India ni oti na kiana soli buana ngalala mengole kikia ena buku ni nona laki ngarabi wabunuai ena vitu na mbak sauti imbete kikino Ali ni abuna na mate ni Rajesh ni Deo Sharma ena imatai ni November ronondolu kadhiwa ia ni oti ngando na mbaki wakila ina toibi mate ni nona ivi ka ngandrebi kina bota tolo me baka uki India me laki ngarabi kina wakabunuai ia sanga ni manilis tale mai ki video Ali ni oti na bengarabi mai kia mani bangarai pesu ka baka ulisu mai ena bula saoti ena ngai rongodi tarabatiko na kisiongo eni kadhiwa ni singa ni Januari ena mata welebu e suba sabang ndonro ital na libiliba kina bebonua e bagalengai ni oti na wolubu ena mata saoti tukono Hasmukh Patel na bunilawani FEA ni ngandrebo na matambose me baka todo taka na ndonro ni libiliba me baka ni ndonu magitiko na marau ni singa sudu baka kina na tawasi ni ambaki walengai bagalebu na wani libiliba ene wase loma baka kina na moira karelesi na linga ni bingarabi ni oti ngana lutu ni wai ena kana laki baka binakataki na wani libiliba na kena yado na wolubu na madau saoti enga rebi kina bagalebu na nonra baka baletaki baka binaka na balengai baka kina na baka rautaki ni bali ni bagadengu tomana ne songo ni ko bela tenda mundamu na bebuke kina bebonua balengai kasa daga batatiku kina na songo kena ministry ni Mbula ena kena dikebi na bonua baka dadani karabuke oira na ngandrebi mera sotavi kina ngito tomana na Vodafone Fiji residents na bako koyango ena kena baka rautaki na sot ni ambaki bo ronondolu tinika bitu me baka ni bunga sara na sotsota ena nama kitu kina na ragabisomi ena nonto benua sa teki buba baroti kina na timi ongo siang ni ambaki rawa na ronondolu tinika bitu poko sibi ni na sotabiti ko e bunga na timi tuawa ena ragabisomi ni mbera na sotsota ni burubura ena ronondolu tinika bitu mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku ningi na maka na Mbula FM kina Radio Fiji 1 ni mataka na tukutuku baro taki ena FBC News ni wedding vinaka ni Mbula vinaka na lewe viti bona makadekabwa au maramani tau malam-malam nononga ako cari tahu yang kau atau cerita kama warung dari Radio Video One. Kita mai serua, kita dah warung na Radio Video One. Anda mai bikin apa yang ada? Nimbula na dangoloa taratu au maramantay lebu au wakitikutik nga inda lebu housing. Au ndo waronga na Radio Fijiwan ndo mo ibiti na bonga ni beyanean. Na Radio Fijiwan ndo mo ibiti na bonga ni beyanean.